O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. E abrimos aquí, son as 12:35 minutos. Un novo programa, O futuro é hoxe, con Modepen. Está con nós Alfredo Hernández. Moi bo día, Alfredo. Hola, buenos días. Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bons días. E Manuel Martínez Tato, bo día. Bon día. Bueno, xe tedes unha cita destacada, logo daremos os detalles desa charla coloquio desta tarde aquí na Sala Félix Rodríguez, pero imos a comezar falando dun dos asuntos dos que ides abordar tamén nesa charla desta tarde. Alfredo, é o decreto ómnibus. Sí, un poco, voy a hablar de los puntos que componen el decreto ómnibus que fue rechazado por parte de políticos en el Parlamento. Entonces, el primer punto era la revalorización de las pensiones, que es lo que más nos atañe a nosotros. Bueno, nos atañe todo porque nosotros lo que defendemos en Modepen es todos los servicios sociales. El segundo punto que se pedía era protección contra los cortes y desahucios, cosa muy importante. El tercer punto, ayuda al transporte público. El cuarto, mejoras en el bono social. El quinto, ayudas para los afectados de los desastres. El sexto, medidas de empleo y seguridad social. Y el séptimo, sistema público de avales de vivienda. Como veis, todos son medidas sociales que lo que benefician es a la clase obrera, que somos la gran mayoría de todos los españoles. Entonces, no se entiende cómo hay partidos políticos que votan en contra de todas estas medidas, cuando yo creo que los gobernantes lo que están es para mejorar la vida de todos los españoles. Y dicho esto, pues mis compañeros ahora poco a poco irán desglosando estos puntos, lo que se ha aprobado, por qué sí o por qué no. Eso también lo hablaremos todo esta tarde, noche, en la charla coloquio que vamos a dar, como bien has dicho. Y también se va a hacer una manifestación en toda España para el día 21, sábado, o sea, este sábado que viene, no, al próximo, y se hará en toda España, y nosotros, lo que pasa es que cada plataforma en cada región, para no ir todos a Madrid, pues lo organizaremos en las capitales de provincia. Entonces esto lo haremos el día 21, sábado, en Santiago, por la mañana. Entonces estamos montando un autobús, en principio va a salir de Vigo. Esto, si acaso al final del programa, pues ya lo recuerdo para la gente que se quiera apuntar. Logo volvemos entón sobre esa manifestación, esa posibilidade de transporte para ir dende aquí, en principio dende Vigo, cara a Santiago de Compostela, e volvemos entón sobre ese tema, decreto ómnibus. Todas esas medidas que ian dentro dese decreto, finalmente se decidiu despedazar, digámoslo así, dividir ese decreto para favorecer ou non a aprobación de algunhas medidas que ían dentro dese decreto, entre elas a revalorización das pensións, que finalmente foi aprobada. Eloi, ti vas a explicar as que sí se aprobaron, as que non? Vamos a ver. O máis importante é que, efectivamente, o Consello de Ministros é que é un contrasentido. É dicir, vamos a ver, o que non pode ser é que se leven medidas deste tipo ao Parlamento, que é a sede de todos nós. Outra cousa é que esteamos mellor ou peor representados, pero aí é onde hai que levar todo, é aí onde hai que debatir, e aí é onde cada un fai a súa foto, é dicir, yo me mojo, yo non me mojo. De alguna maneira, estas, digamos que ter que aprobar a veces pola porta de atrás, por decretos lei, por Consello de Ministros, cando realmente, a ver, si ten capacidade o Consello de Ministros que goberna naquel momento de tomar medidas deste tipo, como que a veces a discusión é un pouco choca un pouco. A ver, si eu teño potestad hasta certo punto de aprobar medidas deste tipo, quere decir que eu como goberno pois me mollo, me arriesgo e o fago. O que si está claro é que no seu momento non chegaba con iso, había que leválo ao Parlamento. Levouse ao Parlamento e se rechazou. Entonces, aí fixos a foto que, en fin, ademais, nos últimos anos casi se repite sempre, mentras os que dicen que sí están aí e casi sempre, ao final non acadan a maioría, e os que tiñan que
decir que sí a temas importantes como este, pois permanentemente dicen que non. Forzan unha situación que a nós nos parece unha tomadura de pelo, por non decir algo máis gordo, que cada ano xoguen con nós, que nos traten de manipular e vender como que eles son mellor co outro. E non é certo. É dicir, non me vale eso de que se eu digo que meto 3 cousas e as 3, digamos que, en fin, guardan relación, ti busques unha excusa a veces casi de concello destes medio da aldea, en donde a mí se non me tapa o buraco na porta, eu non voto a favor do presuposto. Entonces, vale, se supón que este ano pasou o chaparrón, pero o problema é que estamos falando de temas moi importantes. É dicir, a revalorización das pensións, nós pretendemos, hoxe na manifestación e a partir deste ano, seguiremos ca teima de que no Parlamento se aprobe definitivamente a subida do IPC. Como mínimo a subida do IPC. E que esta batalla pase a segundo ou a terceiro plano. É dicir, que non xoguen con nós, cos que máis necesitamos. Se ademais a iso e unimos o que leu o compañeiro Alfredo, é dicir, o ingreso mínimo vital. Oiga, claro, é que eu si teño e me safo, a mí que me importa a mí os pobres, ou que viven na rúa, ou que, en fin, que prefieres? Velos tirados na rúa ou que haya un mínimo de dignidade e que o país non se diga que non tratamos de, polo menos, matar a fame máis necesaria. Con ingreso mínimo vital, nas últimas 2 legislaturas, o goberno gastou 18.000 millóns de euros. É dicir, vale, non todo o mundo necesita, pero hai moitísima xente que si o necesita. Moitísima xente. E con esa xente se está xogando. Ti sabes o que supón que alguén que está esperando 300, 400 euros, unha miseria, lle digan que este ano non lle aproban. A ver, independientemente de que pois veñan os botaratos de sempre e digan que non traballa, non quere traballar, non, vamos a ver. Eso, 99% está comprobado que sí necesitan. Porque pasan unha serie de filtros, os que vivimos no rural temos un certo rodaje, sabemos que hai que pasalos, que tampouco é tan fácil, non regalan nada a nadie. O tema de o resto de pensións, como viudas, que é unha miseria o que cobran, é dicir, ese lle chora unha subida mínima, é dicir, orfos, o bono social que se lle negue, por exemplo, axudar a pagar a factura eléctrica, o gasto mínimo do fogar. Que queres? Que se morra congelado, así morren xente maior abandonados e ademais de frío. É que son cousas moi serias. A prohibición de que efectivamente lle corten a luz a familias o básico, a luz e a agua. Eso vai metido nese paquete, pero vamos a ver. Se ademais se dá a desgracia de que gran parte son pensionistas, son xente maior, con maior ou menor, casi sempre con menor pensión, e que viven en precario. O problema é que aquí somos moi sufridos e non se conta. Non se lle conta nin a familia o mal que se está pasando. A ver, pois desde o Parlamento pedimos un mínimo de dignidade e que, xa que non fan un esforzo económico, non nos toreen e fan un esforzo de dignidade. Ya non digo mental, porque a veces dudo da capacidade mental de moito deles. É así, realmente é así, é para estar cabreado. E logo, por exemplo, las cotizaciones sociales, vamos a ver, a perda de recursos iría, por exemplo, iba un paquete que era cotizaciones sociais. E aí era un tema de aumentarlle as cotizacións de un 4% aos salarios máis altos. Estamos falando, por exemplo, os salarios máis altos, de 50 ou 60.000 euros para arriba. Eu entendo que non sei que grupiño de non sei donde, como son privilegiados, digan que yo ese en el paquete non lo meto. Oiga, entonces que quere usted? A quen lle metemos eso? Claro, cando gobernen eu teño que pensar que o que vai facer é non meterlo, senón rebaixarlos ainda máis. Digo, é que ademais temos que pensarlo así, porque ademais onde están gobernando están facendo. Donde están gobernando están facendo. Pero aparte es que no se esconden, porque ya lo dicen en el programa de gobierno que ellos tienen que nadie se lee, porque si se lo leyera... Será un problema de que o lea cada un. E date conta que este punto, aquí, entra, isto axuda a engordar a hucha das pensións. Isto
sirve para ir engordando con figuras como esta a hucha das pensións, que nunca vai o total do que efectivamente sobra das cotizacións. Pero ahora mismo pasamos de non ter nada, ahora mismo hai 15.000 millóns de euros na hucha das pensións. Este ano está previsto que o goberno incluya en torno a 5.000 máis. Es decir, estamos falando de 20.000. Claro, non son os 150.000 millóns que esquilmaron e que non aparecieron máis e que non hacemos auditoría. Pero, home, pensad un pouco. O que se está pedindo aquí é se ti votas en contra, porque cando chegues a gobernar non vas a metelo aí. O que sobre valo gastar en chirigotas e non sei que. Non. Non, é que hai unhas leyes que hai que cumplilas, unhas normas que hai que cumplilas, e senón tens que dicir manifiestamente por que votas en contra. Entón, pues, bueno, a verdad que falar de yo no voté porque, en fin, como tengo no sé cuántos pisos, yo no quiero que me los ocupen, no sé qué. Es un absurdo, es decir, eso mirando por contagotas e mirando palabra a palabra o que dice o texto, realmente non existe. Non ten sentido que ti votes en contra aproveitando unha excusa tan banal e tan estúpida como esa. Bueno, cada un... Claro. Sí, ya, no, ya. No nos podemos meter en lo que vota cada persoa. No, eu falo como partidos políticos. Como partido, como igualmente, son persoas tamén. No, vamos, a ver, é que incluso algún cando non lle interesa non aparece no Parlamento. Eu non vou a buscalo, se non foi é problema dele. É dicir, aquí estamos falando das forzas políticas. Sí, genial, pero a palabra, pois quizáis non foi a máis... De acordo. Pero os que, digamos, non temos 5 títulos, temos dereito a equivocarnos. Claro. Ese, eu polo menos, eu recoñezo. É dicir, nunca vivín de titulitis, vivín de realidad pura e dura, así de claro. Por lo tanto, pues bueno, non vamos a insistir en que efectivamente non se xogue con nós e se respete un mínimo da nosa dignidade personal. É o que vamos a pedir. E insistiremos hasta que alguén caia da burra. Bueno, como avanzábamos antes, ese decreto ómnibus vai ser parte dos asuntos que se traten na charla coloquio desta tarde. Tato. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver se seguimos, que eu creo que os que nos están escoitando xa teñen unha empanada mental que nos aclara. Estamos falando do decreto ómnibus. Que é o decreto ómnibus? Que é? En España o Real Decreto, pois está por unha monarquía parlamentaria. Bueno, pois o decreto ómnibus é un concepto que fai uns anos, non sei se 3 ou 4 anos, a Comunidade Económica Europea, visto os follóns que había nos parlamentos, na gran maioría, que había que levar tema por tema, era aquilo eternizábase, pois declarou ou sacou e mandou unha directriz porque todos os países podían levar causas común no mismo decreto. Aprobábase ou rechazábase o paquete para facilitar o debate parlamentario. Ese era o principio inicial. De calquera decreto ómnibus, sí, básicamente. Claro, sí. Ese calificativo, ben. Vale. Entonces, que pasa en España? Porque eu vin xa verdadeiras barbaridades, entonces tens que marchar. Por que ocurre isto? Decías tú antes, maldito. Isto yo di Alfredo, acaba de sinalar Alfredo, porque a xente non nos ve. No, maldito, vou dir o que. O sea, si estas partidas estuveran no presupuesto, non facía falta nada, nin debate, nin acordo no equipo de goberno. Porque xa estaban aprobados, a aprobación do presupuesto só era ejecutalas. Como aquí non hai presupuesto fai 3 anos, temos este problema. E ademais, as melloras sociales todas, as que hai, están por Real Decreto. Co cual, en calquer momento, se non hai presupuesto, quedan abolidas. E ven un novo goberno e vai a abolir, pero vamos, eso que nadie quepa menos duda. Bueno, aclarado, polo menos esa era a intención, sí. Estamos falando do ónibus, a xente pensa que é un autobús que vai a Pontevedra, pero non, é outra cousa. Claro. Entonces, no segundo Consello de Ministros, no día 11, no día 3. 3 de febreiro. O 3 de febreiro aprobouse unha modificación do decreto quitando certas partidas porque tiñan o compromiso que si se sacaban
o aprobaban. Levárono ao debate parlamentario e aprobouse. Que quedou fora? Non vou dicirvos o que quedou dentro, porque xa explicou Eloi, pero vou dicir que é o que quedou fora dese acordo, que agora están mirando se poden leválos ao Parlamento de outra maneira, un por un ou tal. Pois o desucio é protección dos vulnerables, bono social para o suministro energético, deducción da rentabilidade enerxética, fiscalidade para autónomos e empresas pequenas. Eso foi o que quedou fora do decreto inicial ómnibus. As outras partidas, como xa las contaron, e se non esta noite nos vídeos que vamos a contar o mesmo conto, pois xa vos informades mellor. Vides todos e xa está, non pasa nada. Veña, pois imos cos detalles tamén desa charla desta tarde. 7:30 na Sala Félix Rodríguez, a entrada libre até completar a foro, non, Alfredo? Perfecto. Volvemos... Sí. No, y al mismo tiempo, pues, ¿por qué tenemos que ir a Santiago? ¿Por qué esta huelga? Justo, quería volver sobre a concentración, ¿no? Esta manifestación en toda España sí parece ser que ya se ha aprobado a revalorización de las pensiones se aprobó. Pues sí, hay que ir, primera, como estaba diciendo Tato y como estaba diciendo Eloy, porque no lo tenemos seguro. O sea, esto todos los años tenemos que pelearlo. O sea, cuando llega enero tenemos que pelear lo mismo, cuando está por decreto ley, que eso se tenía que aprobar. O sea, que esto está en la Constitución y es un derecho que tenemos. Entonces, no tenemos por qué estar todos los años ahogados de si será, no será, dejará de ser. Entonces, lo que hay que hacer es ir y manifestarnos. Cuando más gente, mejor, porque el voto está bien, pero yo creo que el voto lo único que le soluciona la vida es a los políticos que votamos. Nosotros, los ciudadanos, si queremos conseguir algo, nos tenemos que manifestar en la calle. Por supuesto, sin violencia ni nada, pero sí saliendo a la calle para ver qué es lo que pide el pueblo, porque al fin y al cabo los políticos están para darnos el servicio a nosotros, porque al fin y al cabo somos los que vamos a pagar todo eso, no ellos. O sea, ellos administran, nosotros somos los que pagamos. Entonces tenemos que decirles cómo, manifestándonos en la calle. Y eso, por eso, hay que ir el sábado, que viene, no el próximo, hay que ir a Santiago para que vean que somos gente. Alfredo, comentábamos antes que habría posibilidad de contratar un autobús para poder subir a Santiago. Ya estamos. Podemos dar un contacto, ¿no? Para que se poñan en contacto contigo. Ou aquí directamente na Radio Municipal de Tui e nos poñemos en contacto con Modepen ou directamente no teléfono 669 420483 e ali contactan por se teñen a necesidade ou interese de ter máis información ou ir nese autobús a Santiago. Es que lo que estamos viendo, cuánta gente somos, para ver si podemos salir desde aquí o si no. Desde Vigo ya sale, o sea que esto ya lo tenemos claro, que el autobús está en Vigo, entonces habría que ir hasta Vigo. Pero si somos más gente, pues igual veremos la posibilidad de salir desde aquí. Entonces, todo aquel que quiera apuntarse para ir, pues que llame, para que deje su teléfono, entonces cuando tengamos ya concreto, pues ya les llamamos para decirle de dónde salimos. Se calcula que el precio estará entre los 8 a 10 euros, más o menos, porque ya financiamos parte, la plataforma Modepen financia parte del costo del autobús. Pois charla coloquio, cita de hoxe, 7:30 na Sala Félix Rodríguez no edificio Francisco Sánchez. Alfredo, Eloi, Tato, moitas grazas aos tres e volvemos a falar en 2 semanas. Grazas. A vos. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas.